इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की कोंथौजम मखा खाबम हाई स्कूल दा हांगलिबा रिलीफ कैंप दा मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डी कृष्णकुमार ने लुचिंगबा टीम अमा चतुना येंगसिनखिबगा लोइनाना टेंगबांग की पोटलम सिंह खुत्सिन्नाख्रे चीफ जस्टिस डी कृष्णकुमार की येंगसिन खोंगचत अदो मणिपुर स्टाइल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी मसल साना परिंग नाइना चथरकपा टेंगबांग खोंगचत की मनुंग चन्ना चतखिबने Manipur State Legal Services Authority, District Legal Services Authority, IMPHAL West, Directorate of Health Services, Amadi CMO, IMPHAL West Nasilaga Pangtokhiba Thoramadu Manipur High Court ki Justice A. Bimol, Justice A. Guneswar, Masal Sage Patron in Chief Amadi, High Court Bar Council gi Thaububa Singh, Yauna Pangtokhiba Thoramadu gi Sarugama Oina, Free Legal Awareness Camp, Medical Camp Pangtoktuna Hidak Langta Kayamasu PK. Thoramadu Mari Lainana, Justice A. Bimol Hai, Hauzik Lamdam asida thokliba irang asina chaitheng phanglaba sing unabagi khongchatama Supreme Court ke senior judge sing yauna haukiba March 22 da chatkhiba khongchat adugi matung tarakpada High Court of Manipur ke Chief Justice D Krishnakumar gi miteng makhada tengbang pibagi khongthang ase paikhatbani khongthang asigi manung channa ngasi konthojam makha khabam high school da hangliba relief camp asida Chief Justice D Krishnakumar masa chatuna yengshinbani makha tana Manipur gi tongan tongan mafum sing da leiriba relief camp sing da chatuna Free Legal Aid Medical Camp Amadi IDP Singh da Tengbang Potlam Singh Yanthokani Haina Mahagna Makha Tana Pongdokhi Hayengchu aikoina IMPHAL iski dasachagani aduga mathangna Bishnupura aduga aikoina all over aikoigi leiriba mayam se koina cover tawdribo koi mathang chathacharakini aikoina ngasi su aigi koi medical team ayamam laktuna aikoina haibada अकोगी मी मरफू लई है ऐसे कैंप से अदुबो मी कुंथ्राम पेन बिनो कोई यंग है अदुना अकोइना मोइना दरकार होइबा एसेंशियल मेडिसिन एंड नॉन एसेंशियल मेडिसिन में आम थोकरे अदुगा अकोगी कोई मसिला इसिसु अकोइना यारिबो मकै अकोगी निगे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी मखादा डायरेक्शन मखादा मसु अकोगी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी खुसनना हाई कोर्ट की अकोगी सर्विस कमिटी अदुगा बोर्ड अकोगी बार काउंसिल ऑफ मणिपुर the High Court ki akoigi bar association amasung all Manipur bar association bar gi member mayam yaura akoina masigi internally displaced people or ni sigi mateng medical special legal services aduga akoina relief materials sing akoina thopagi matung ina akoina silaksa